jwalo hle ka itebalaka re ka simolla tiro ya rona ka thapelo a re rapele ke le laletsa mahlo a ka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe amen phuteho e re ke le dumedise ke dumedisa ba leng Roma bao modimo a ba ratang ba ba bideditsweng ho ba bahalaledi ke re mohau le kgotso ya modimo ntata rona le ya morena Jesu Kriste di ke di be le lona amen phuteho ke le dumedisa ka leina la morena wa rona Jesu Kriste dumelang phuteho re tla simolla tirelo ya rena ka ho bina sefela 273 ha le lakatsa ho tseba ka mo ke pholositsweng mamelang ha ke le jwetsa ke le supisa tsela Jesu ke moleki wa ka o kgethetse bodulo ke a morata ho ba a nthata o neile bophelo ka version e nngwe ke ikopileng hore Mmaleo a re ntshetse yona ka yona
Pesalome ya rona ya ho qala letsatsi ke pesalome ya 122. Ke ile ka thaba ha ho thwe ho nna a re eng ka ntlo ya Morena. Jwale maoto a rona a eme dikgorong tsa hao Jerusalema. Jerusalema e hailwe e le motse, tsohle tsa ona di teteaneng ha monate. Ke moo ho nyolohelang meloko yohle ya Morena ka taelo e neilweng Israele hore o yo boka lebitso la Morena. Amen. Hosana 3:3-4. Hosana 3:3-4. Pesalome ya 34. Ke tla boka Morena ka nako tsohle. Ke ne ke mo rorise ka mehla. Ke ithorisa ka Morena. Ba isehang ba ke ba utlwe me ba thabe. A re tlotlise Morena re le mmoho. A re phafeng lebitso la hae re le phafe ha mmoho. Ke ile ka batla Morena mme a nkaraba a ntopolla matswalong ohle a ka. Amen. Hosana 279. Hosana 279. Yona e re ke bale yona ke re ke na le motswalle
motswalle wa ka ke Jesu wa ka, rato la hae ha le sebeletswe, fatshe le tsa lona ha di na ho nkgahla. Kgotso le phomolo di ho yena. Ntlohele tse bolang Jehova wa me, ahe bo sa feleng ke re ahe, ke na le ho loka kgalalelo matla tseo ke di ruileng ho morena. Psalme 117. Rorisa morena lona ditjhaba tsohle, mo tlotliseng lona merabe yohle, ho ba moaho wa hae ho rona o moholo, botshepehi ba morena bo hlola ka mehla yohle. Haleluya. Ka re bineng hosana phuthego kaofela 259. E tlwaelehile 259 yona ke ntate Nehe Pelonolo e lakatsang hlweko, Nehe le moya o motjha wa sebele.
a re ho Psalome ya 42 yone e balehare tjenana jwale ka kgama labalabela metsi a melatswana lona moya wa ka wa labalabela jwalo wa labalabela wena modimo moya wa ka o nyoretse modimo ya phelang ke tla ya neng ke o hlaha ka pela modimo ke phela ka dikgapa motshehare le bosiu ha ka mehla ho ntse ho twe ho nna o kae modimo wa hao moya wa ka wa qasoha ha ke hopola tsena ke ne ke tsamaya mokolokong ke o eteletse pele ho ya ntlong ya modimo hara mehoho ya thabo le ya teboho ha matshwele a ya moketeng moya wa ka o nyahametseng o hloretseng ka sefubeng sa ka tshepa modimo ke sa tla nne ke mmoke yena mopholisi wa ka le modimo wa ka moya wa ka o nyahame ke ka hoo ke hopola modimo ke le naheng ya Jordani le thabeng tsa Herimoni le thabaneng ya Masire amen Hosana 171 dula le rona morena o re fe mohau wa hao ha rena bophelo rona re hloka lereko la hao ke kope tshwarelo ke pina ya ka ke kopa ye hadimonyana e tlase rona
heso ho di tlwaela re a sitwa hobane tsela tsa hao ha re di tsebe. Ke kopa le mpinele 4-5 dula le rona ka mehla o re namolele jwalo bofokodi bona bo a senya mme bo roba melao ya hao. Itse re le pastori Mampetare ke a tseba re ka re o tshwara nako ka tseno kre ke ilo tswa ka pele ke bona hore ke ka mokgwa nkare ke a matha ke lebile mo ke batlang ho fihla teng e re ke re pele ke tlo kena ho tiseng bomong ba rona ke kope phuthego e ke bine ke kopa phuthego e ke bine
Phuthego le sa eme ka manto. Ke kopa Phuthego le ka emella ka maoto. Ho tiisa bong ba rona. Hona ka hore I stand. Amen. Phuthego a re bine ditemana di ka nna tse tharo tsa sefela 310. Ke sikilwe ke Jesu, ke dutse ho yena. Fubeng sa hae ka jeno ke a kgatholoha, ke apere lerato ka matsatsi ohle. Tjhe, ha ke tshohe letho, ke bolokehile.
tla feta tse ntshwenyang e sita le lefu gobane ke fubeng sa hae ka jeno ke a kgatholoha. Phuta ntse dutse fatshe bana ba ka ema ka manto ha re yang molaong wa Modimo. Phuthego le yona e ka dula fatshe ya utlwella ka nepo gobane molao o rama kaofela. Wona o tla tswa go Mmika wa borataro go tloha temeng ya borobedi. Wena motho o boleletse se molemo, ebe morena o lebeletse eng ho wena? Ke ho etsa tse lokileng le ho ba le lerato le ho ikokobeletsa Modimo wa hao. Re le batho re a hloleha ho etsa tse lokileng hobane re phela lefatsheng le le tletseng bobe, bolotsana, ho se phele hantle le ngwaneno. Mme ke ka moo re tshwanelwang ke ho ipobola makgopa a rona ka ho bina sefela se se tlwaelehileng sa rona sa 114. Johane yone ke tla buisa go tloa temaneng ya borobedi ho fihla ya 10. Yone ha re na sebe re a ithetsa mme nnete ha eyo ho rona. Ha re ipolela dibe tsa rona, Modimo a tshepeha o lokile ho re tshwarela dibe mme re hlatswe bokgope bohle. Ha re bolela hore ha re na sebe re etsa leshano mme lentswe la ona ha le yo ho rona. Phuthego a re ke re etseng boipobolo jwa tumelo ya Bokreste ka hore ke dumela fela 254. Ha ke tsamaye le wena Jesu ditseleng tsa ka, lentswe la hao ke le utlwe ka mehla morena. O ska tshaba moya wa ka, o tla ntisa morena. Ke tla dumela ha a re tlo ho nna o ntatele.
ska tshaba moya wa ka o tla ntisa morena ke tla dumela ha re tlo go nna o ntatele ke nako e la phuthego ya rona me re sa bonane the whole week re tlo thoma ra dumedisana mara ska thoma tsa the whole week dumedisa o khutlele morago gobane nako ya morutise e sotetse ka mmina thoko o tlwaelegileng wa rona wa ditumediso re ka dumedisana phuthego.
Phuthego ke ntho ne ke le kopa ke re le ska bolela tsa from Monday to Sunday. Ka jalo ke nako ya hore re fe moruti wa rona sebaka, mme o tla tolokelwa ke mme Maliu. Ka a ke tsebe re o tlo ipinela moruti or ba o ntshetse pina eo ka emang ka yona. Phuthego moruti o kopa hore le mo ntshetse pina e monate e tla mo emisang. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. We are gathered here this morning reading the scripture from the Old Testament in the book of Lamentations. Lamentations chapter 3, verse 22 to 33. The book of Lamentations, chapter 33, chapter 2, chapter 3, verse 22 to 33. But before we read the scripture, I realized that I am summoned by one of the greatest congregations. So I would like to start and let us all sing Hosanna 119. Le re tjhabetse kajeno. Hosanna 119. Le re tjhabetse kajeno.
Amen. Hallelujah. Ke kopa translator ya me e re busetse yona ka Sesotho, and I will read it in English. Amen. Palo ya lentswe re tse fumanahala ka ho dilo tsa Jeremia kgaolo ke ya boraro ho tloha temaneng ya 22 e baleha tjena. Ka baka la lerato la morena, rato le sa feleng, ha re ya ka ra ba ra timela, mehauhelo ya hae ha e so ka e kgaotsa. Hoseng ho hong le ho hong e a ntjhafala, botshepehi ba hae bo boholo haholo. Ka pelong ya ka nna ke re, morena ke yena kabelo ya ka hoo ke itshepetse yena fela. Morena o molemo ho bohle ba mo tshepang, o molemo ho bohle ba mmatlang. Ho molemo ha motho a eba le tshepa, a lebella ka mamello hore morena a mo pholose. Ho molemo ha motho a jara joko ena, a e jara nakong ya botjha ba hae. A dule a le mong, a dule a kgutsitse hobane o e jarisitswe ke morena. A o ba mele fatshe ho hlompha morena, mohlomong thuso e ka nna ya mo hlahela. A se ke a thibela ya mo jabelang lerama, a mamelle mahlapa ohle a mo tlelang. Morena ha ke a be a lahle batho, ha ke a be a lahlele molahlela ruri. Le ha a tlisa maswabi, o utlwela bohloko ka baka la boholo ba mehauhelo ya hae. Amen. Amen. In English, it reads as follows. The topic of chapter 3 is punishment, repentance, and hope. Verse 22. The Lord's unfailing love and mercy still continue, fresh as the morning, as sure as the sunrise. The Lord is all I have, and so I put my hope in him. The Lord is good to everyone who trusts in him. So it is best for us to wait in patience, to wait for him to save us. It is best to learn this patience in our youth. When we suffer, we should sit alone in silent patience. We should bow in submission, for there may still be hope. Through beaten and insulted, we should accept it all. The Lord is merciful and will not reject us forever. He may bring us sorrow, but his love for us is sure and strong. He takes no pleasure in causing us grief or pain. Amen. Let us pray. Ha re rapeleng. Father, in the name of Jesus, we are gathered here in your holy house. We are gathered here bearing gifts. We are gathered here bearing questions that needs answers. We gathered here to say thank you, Lord. We gathered here to come and ask a lot from you. We are Christians this morning. We are gathered in this house. We just read a scripture. We believe and hope that this scripture will be in our hearts. And we need you, Lord, to help us to spread the word in every corner of the world. We thank you, Lord, for this morning. Let this scripture be in our hearts and share it every day. Let everyone in this church to receive the glory and the Holy Spirit. Each and every heart, let it be open and receive your mercy. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, I pray for all the children, the mothers and the fathers, our brothers and sisters, even those who are not with us physically today. We pray for them, for we love one another as Christ loved us. We thank you, Lord, in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Brothers and sisters, Baratuwa le metswalle, this morning hoseng ha letsatsi lena, we read the book of Lamentations. re badile ho tloha dilong tsa Jeremia. The book of Lamentations, as we can see in the Bible, Buka ena ya dilo tsa Jeremia jwalo ka ha re bona mona Bebeleng. it comes after the book of Jeremiah. E tla ka mora buka ya Jeremia. Well, in English, it speaks only Lamentations. Ka sekgowa e bua fela ka dillo. But in other languages, they say the Lamentations of Jeremiah.
ka mantswe a mang e bua ka hore ke dillo tsa Jeremia ka maleme a mang. This is when some languages they explain the deepness of this book. Ke ha maleme a mang a hlalosa botebo ba buka ena. But when you read it in English, you just say it's Lamentations. Empa ha o e bala ka sekgowa e re fela dillo. And you don't understand what are Lamentations. Ha o utlwisisi hore na dillo ke eng. But let us remember that this book, Ha re hopole hore buka ena it is one of the books that expresses ke e nngwe ya dibuka tse bontshang and that shows tse bontshang how God He is. ha modimo hore na o jwang. It shows how God He is to human beings. E bontsha hore na ntate modimo o jwang bathong ba And hae. it shows what God can do to those who don't know, who do not obey Him. E bontsha hore na ke eng seo modimo a ka se etsang ho bao ba sa mo obameleng. The book that we read this morning, Buka eo re e badileng kajeno it is part of the 5 poems in the same book, ke e nngwe ya dithotokiso tse hlano bukeng tsona tsena. where these poems are about lamenting, Dithotokiso tsena ke ka baka la dillo, ke tse buang ka dillo. where Jeremiah is crying to God, Mo Jeremia a llelang modimo. where Jeremiah is crying on behalf of people in Judah, Mo Jeremia a llelang batho ba Juda. where Jeremiah is crying, pleading for people from Judah. Mo Jeremia a llang a kopelang batho ba Juda. Let us remember that Judah was also known as Jerusalem. Ha re hopoleng hore motse ona wa Juda o ne o tsebisahala jwalo ka Jerusalem. It was known as Jerusalem because Ka mantswe a mang o ne o tsebisahala jwalo ka Jerusalem ka lebaka lena. it was the holy city. Hobane ke ne e le motse o halalelang. Now, this book explains that Jwale buka ena e hlalosa hore it is an affirmation of faith ke bonnetefatso ya tumelo and of goodness and justice, le ya botle le ya toka. where God was showing the people Mo ntate modimo a neng a bontsha batho ba that hae in the very same holy city that you are at, hore na hona mo motsaneng o halalelang you will be punished. le tla sotlwa le tla otlwa. Now, as a Christian, you ask yourself, Jwalo ka mokreste wa ipotsa why did God punish the people in Jerusalem? hore na ntate modimo hobaneng a ne a sotla kapa ho otla batho ba Why did Jerusalema. God choose the city of Jerusalem? Hobaneng ntate modimo a kgethile motsana ona wa Jerusalema. We have not seen it in picture, Ha re so e bone mo di picture. but the way Lamentations explains, Empa ka tsela eo ho mona ho dillo e hlaloswang ka it teng. says all the buildings have fallen. E re meaho yohle e ne e There were wele. only ruins at that place, E ne le fela masarasara a setseng mo and tulong only eo. few human beings were alive. E ne le batho fela ba itseng ba banyane ba setseng ba phela. This is where now we see and ask ourselves, Ke moo re bonang jwale re ba re ipotsa dipotso hore what kind of a God are we praying to? hore na modimo yena e re mo rapelang ke ya jwang na? Is the God that we're praying to Na modimo yena e re mo rapelang the God that gives us only the good things? ke modimo ya re fang dintho tse ntle fela na? But the book of Lamentations Empa bukeng ena ya dillo tsa Jeremia speaks more of the punishment of God. e bua haholo ka dikotlakako tseo And re tswang that ho at the Ntate very Modimo. end, Hore le qetellong it speaks of the hope and the goodness of God. e bua ka ho ba le hope le botle ba modimo, tshepo le botle ba modimo. Some scholars agree that this book, Baithuti ba bang ba lentswe la modimo ba dumellana hore buka ena it actually shows the fairness of God, e bontsha toka ya modimo. how pain and sorrow can act in human beings. E bontsha hore bohloko bo ka etsang ho batho ba Ntate Modimo. This little book Buka ena e nyane has a great deal to contribute e na le matla a mangata ao e fanang ka to ona our Christian understanding bokresteng ba rona le kutlwisisong ya rona ya of bokreste what war and catastrophes is. ya hore na ntwa ke eng le ditshotlakako. So this book is relevant Buka enana e hlalosa hore when, as a Christian, ha o le mokreste you are going through trials and tribulations. o tsamaya ka hare ho mathata. This is a book Ke buka enana that you reflect to eo o hlodisang ka ho yona when you learn about the Christian life. ha o batla ho ithuta ka tsa bokreste le bophelo ba This bokreste. is a book Ke buka enana that you go through, eo o e balang that it maintains faith eo e o tiseletsang tumelo and it maintains the overwhelming disasters of the world. e o tiseletsa le bohloko bofeng ba lefatshe bo o nang le bona. Within this book, Bukeng yona ena is divided into 5 poems. e arotswe ka dikarolo tse hlano. These 5 poems, Dikarolo tsena tse hlano they speak about the hope di bua ka tshepo and the blessing le tlhonolofatso of the distant future. ya bokamoso bo tlang. They speak about the faith
e bua ka tumelo and loneliness. le bomong. It also speaks Ebile e bua hape about frustration ka ho ferekana and sorrow. le ho kutlwa bohloko. Excuse me. So basically, Hantle this book is a very sad book. buka ena ke e bohloko haholo. Even when you read it, Le ha o e bala you will see that if you were once in that book, o tlo bona hore haebe o ne o le bukeng eo ka nako you would eo have suffered more than they've been through. e ka be o utlwile bohloko le ho feta ka tsela eo batho bao ba bileng So bohloko ka now, teng. why is Jerusalem in ruins? Jwale hobaneng ha Jerusalema e shatlakane? Why is Jerusalem down? Hobaneng Jerusalema e le fatshe? Because there was a covenant that God made Hobane ho ne ho na le selekane seo ntate Modimo a se entseng that they will obey the one true God. hore ba tla obamela Modimo ya le mong fela. But the people in Jerusalem, Empa batho ba Jerusalema ka nako eo they turned their backs from God ha ba ka ba etsa tseo ba hlanohela ntate and they Modimo. kept on praying to different gods. Ba tswela pele ba rapela medingwana ya bona. The biggest sin of the holy city. Sebe se seholo haholo sa tulo ena That's when the people of Judah, ke ha batho ba Juda they prayed to different gods. ba ile ba rapela medingwana e fapaneng. Now, according to what many people perceive this book, Ho ya ka moo batho ba bangata ba bonang buka ena ka teng. they say this book is one of the biggest events in the Bible. Ba bona hore buka ena ke e nngwe ya dintho tse etsahetseng tse kgolo ho fetisisa mo Bebeleng. Following the story of Exodus, Ho latela story sa Exoda. this is one of the biggest catastrophes in the Old Testament. Ke se seholo haholo se seholo hadi mo testamenteng ya kgale. That is when we see in all these 5 books, Ke ka moo re bonang hore bukeng tsena kaofela tse hlano 4 of them are songs tse nne tsa tsona ke dipina. and 1 of them is a prayer. E nngwe ya yona e be ba thapelo. Through this book, Ke ka buka ena you can resonate with the sadness. re ka ikamahanyang le ho kutlwa bohloko. You can resonate with the tears of Jeremiah. O ka ikamahanya le dillo kapo dikeledi tsa You can Jeremiah. resonate with the pain of O Jeremiah. ikamahanya le bohloko beo a neng a bo utlwa e leng Jeremiah. Also, this book speaks about the confession of sins, Buka ena hape e bolela ka tumelo, ho tiisa the tumelo declaration of patience. le ho buisa ka patience, mamello, And hallelujah. also the presence of God. Le boteng ba ntate Modimo. This book was written entirely in a poem form, Buka ena e ngotswe ka bothotokiso, e ne le thotokiso. but also there's a prayer in it. Empa hona le thapelo ka hare ho yona. This book helps Christians Buka ena e thusa ba Kriste when they are going through a venting moment, ha ba tsamaya tseleng eo ba utlwang bohloko so that teng. it gives them hope, E ba fa tshepo. it gives them purpose. E ba fa purpose ya Because bophelo. at the end of the day, Qetellong ya madiqetello, the very same city that was fallen down, ona motsana o neng o wele, they kept on rebuilding it. ba tswela pele ba ntse ba o aha And hape. after so many years, Ka morao ha dilemo tse ngata-ngata that jwalo, city stood for itself. motsana o ile wa ema, wa It shows ikemela. that even things can fall in your life, E bontsha hore bophelong ba hao le haebe dintho di ka but at the putlama, end of the day, you will stand up. At some empa point. qetellong ya diqetello o tlo ema. Even when you're fallen, Le ha ekabe o wele, there may be no help o ka tshwana ho sena thuso, or any hope, kapo ho sena le ha e le or tshepo, anyone that you love may not be there. kapo ho sena e mong kapa e mong eo mo ratang a se But the teng. one true God, Empa Modimo e a leng mong, even He's the one who punished you, le ha e le yena eo a kileng a o sotlakaka, He will also raise you up the e next. tla ba yena hape ya tlang ho phahamisa. Even if He's the one who gave you pain, Le ha e ka ba yena eo ya utlwisitseng bohloko, He will be the one who will give you happiness. e tlo ba yena hape ya tlang a o fa thabo. This book gives us the dark side Buka ena e re fa lehlakore la bofifi, and the light e be side e re fe lehlakore hape la about kganya, how the world is. hore na lefatshe le jwang. We must know that God is like a parent. Re tlameha ho tseba hore ntate Modimo o tshwana le motswadi. When a parent tells you, don't go in that hole, Ha motswadi wa hao a o jwetsa hore se ka ya ntlong e itseng, and you go in the very same hole, ebe o ya ntlong eo o itsweng ho se ka ya ho and you yona, fall in that hole, ebe o wa, and you get cuts and get scarred in that hole. ebe o bana le maqeba ka hare ho ntlo eo. As a parent, Jwalo ka motswadi, they will take a rope ba tla nka kgwele to pull you from the hole, hore ba o hule ka hare ho sekoti and they will seo. ask you if are you safe or not. Ebe ba o botsa hore na o bolokehile kapo jwang. Immediately when they've saved you, Ha ba se ba o save-ile, they will punish you.
ba tla o otla kaka they will hit you. ba tla o otla So that if you do that tomorrow, hore ha o ka etsa ntho eo hape you ka must know hosane, that I'm going to get a o beating bo again. tseba hore na o tlo otliwa. It's a sign that if you do what you're not told to do, Ke seo re se bontshang hore ha o etsa seo o sa tlamehang ho se pun- etsa, punishment o is tlo coming. otluwa, And also punishment a ya. lesson will be learned. Le o tlo ithuta hape le hona moo. Even this is when we see God how it works. Le kajeno ke ka hore bonang tsela eo ntate Modimo a sebetsang ka teng. That in everything that He asks you to do, Hore nthong e nngwe le e nngwe a re kopang hore re etse, do it as you asked, e etse ka tsela eo a kopileng hore re etse ka for there will teng. be punishment. Hobane ha o se jwalo ho tla ba le kotla, And, ho tla ba le and kotlo. through that punishment, Hore kotlong eo there will be a lesson. ho tla ba le se o ithutang ho sona. Brothers and sisters, Ba ena le dikgaitsedi. the text verse of the day, Mohlodithero wa rona we kajeno. find it in verse 26 and verse 27. Re o bona temaneng ya mashome a mabedi a metso e tsheletseng le ya mashome a mabedi a metso e It supileng. reads as follows. E baleha ka tsela ena. So it is best for us to wait in patience, to wait in Him to save us. It is best to learn this patience in our youth. Brothers and sisters, Ba ena le dikgaitsedi. this text verse Mohlodithero ona wa kajeno speaks mostly in a situation o bua haholoholo maemong where one is going through something eo e leng hore ho na le seo o tsamayang ka hare ha that no sona. one can solve, Seo e leng hore ha ona motho e mong a ka o thusang ka but sona. only God can solve it. Empa e le fela ntate Modimo a ka o rarollelang sona. This is when Jeremiah, Ke mona mo Jeremiah through his venting, ka ho venta ha hae he said, a reng I will also be patient, ke tla ba le mamello le nna. for your help is coming, Hobane thuso e a tla. because there is always hope. Hobane ho dula ho ntse ho na le tshepo. I don't know, as a human being today, Ha ke tsebe hore na jwalo ka motho kajeno even if you see the shackles of nothing but bad things are coming your le way, haebe o bona fela mahlahlela a dintho tse mpe tse tlang ho wena. even if you see people throwing stones at you, Le haebe o bona fela batho ba otla ka majwe. how do you see hope in a matter of destruction? O bona jwang tshepo ka hare ho tsona tseo. The only hope that you can look at Tshepo e leng yona eo ka e shebang fela is our Lord, our God, ke ya ntate Modimo morena wa rona. where He will give us the hope that we never saw. E a o tla o fang tshepo e o sa keng wa o sa kang wa e bona peleng. And also Jeremiah says that Ene le Jeremiah le ena o re it is best for us ho lokile ho rona ho molemo ho rona to wait in patience, hore re eme mamellong. and His help is coming our way. Thuso ya ntate Modimo e a tla ho rona. And also, Ene hape we must master this patience re tlameha hore re dule le ha e le mona mamellong ena in our youth. le batjheng ba rona. You know, I fully understand what Jeremiah is saying. Moruti o utlwisisa hantle seo Jeremiah a se bolelang. Jeremiah actually says that Diketso tsa hae di bolela hore if you patiently wait, haebaneng o ema modimong ka mamello. and if you master this thing in your youth, Ene ha o ka etsa seo o santsaneng o le motjha nakong ya botjha ba hao. immediately when you reach 50 or 60 years, Hang ha o fihla dilemong tsa 50 kapa tsa the 60. same thing that happens to you, Yona ntho eo e tshwanang le eo e etsahetseng it ho will just wena. it will just be a walk in a park, E tla ba fela ntho e bobebe e o itsamelang fela ho because you yona. are used to it Hobane ke ntho o e tlwaetseng. and you can patiently wait, Ene o ka ba wa ema ka mamello. and the storm will settle. Ene le storm se tla theoha. That is when Sefefo you se tla see the theoha. glory of God. Ke ka moo re tlo bonang kgalelelo ya Modimo. As human beings, Jwalo ka batho we expect the glory of God re lebelletse kgalelelo ya to Modimo happen in our timing. hore e etsahale ka nako ya rona. But the glory of God Empa kgalelelo eo ya Modimo happens at the right time. e etsahala ka nako e lokileng, e nepahetseng. There is a quote that we all see on social media. Ho na le qotso eo moruti a e bonang mona marangrang. It says that E re one day you will see why you waited that long. ka tsatsi le leng o tla bona hore hobaneng o ile wa leta You will nako e see telele why jwang. God made you to wait that long. O tla bona hore na hobaneng tate Modimo a o entse hore o eme nako e telele jwang. For you must know that the Christian life, Hobane o santse o tsebe hore bophelo ba bo Kreste it is not a smooth ride. a se ntho fela e tsamayang ha bobebe. Just as Jesus Christ suffered, Jwalo ka ha Jesu Kriste a ile a sotleha, the life of a Christian is also about suffering. bophelo ba bo Kreste le bona ke ka ho sotleha. For you to get what you really need, Hore o tlo fumane seo o se hlokang ka you nnete, have to work hard for it. o tlameha hore o e sebeletse And haholo.
also suffer for it. ene o be o sotlehe Just as Jesus Christ suffered jalo ka ha Jesu Kriste a ileng a to sotleha save my life and your life. hore a re pholose nna ha mmoho le wena This is the life of a Christian. ke ka moo bophelo ba bokreste bo leng ka teng To wait patiently hore re eme ka for the mamello glory of God. re emele kgalalelo ya ntate modimo Jesus Christ came on earth. Jesu Kriste o tlile mona lefatsheng He walked and lived like me and you. o ne a tsamaya a phela jwalo ka nna le wena He died o shwele and he rose from the dead. ebe a emella a nyolohela lehodimong Just like me and you. jwalo ka nna le wena We are living on earth. re a phela mona lefatsheng Our friends and families have betrayed us. metswalle ya rona le baratuwa ba rona ba re entse And we are hampe also going to die. re ntse re tlo shwa hape le And we're rona going to rise again. le rona re be re nyolohela re emella hape Following the footsteps of Jesus re Christ. tsamaya menyabuketsong ya Jesu Kriste Nothing new that you're going to go through ha ona ntho e ntjha eo o tlo tsamayang ho yona that Jesus Christ has never been eo through. Jesu Kriste a sa keng a ba a Jesus bua ke Christ yona. paved the way for us. Jesu Kriste o re etseditse tsela On earth we are suffering. lefatsheng mona na re a But sotleha after we leave earth, empa ka morao hore re tloe mo we'll lefatsheng be cruising nicely. re tla be re itsamaela ha monate fela Because Jesus Christ has made things easy for hobane us. Jesu Kriste o sa re etseditse dintho bobebe So let us wait in patience. ha re ke re eme mamellong But as we wait, ha re ntse re letile we jwalo continue to pray. re tswela pele re ntse re We rapela continue to ask God. re tswela pele re ntse re kopa modimo We continue to talk to re God tswela pele re ntse re bua le modimo and wait for the hope and the re ntse re glory. letile re emetse glory ya modimo For kgalalelo ya there's no hae purpose to Hobane- live hobaneng ha ona seabe sa ho phela if there's no hope. ha o sena tshepo If you don't have hope, there's no purpose to if live. haeba o sena tshepo ha ona seabe sa ho phela So if we wait in patience, jwale ha o leta ka mamello also in silence, ebile o ntse o itholetse God is also in the presence of that silence. modimo o teng kgutsong eo ya hao God has made himself to be invisible, modimo o entse hore a se ke a but bonahala his spirit is visible in our hearts. empa moya wa hae o ya bonahala The mebeleng one ya that rona. runs in our veins, seo se tsamayang methapong ya the one rona that runs in our minds. eo e tsamayang dikelelong tsa rona He is also present in that way. o dula a ntse a le teng Let us wait ha re ke re le in teng patience, re mamelleng for the act of God hobane diketso tsa ntate is modimo also there. di ntse di le teng le tsona Let us wait ha re le teng to get used to the waiting hore re tlwaele ho leta and the patience, re tlwaele hore re be le mamello so that in our youth hore le botjheng ba rona we embody and master this re patience. tle re tsebe hore re phele ka mamello ena That if our hair is gray, hore le ha meriri ya rona e se le meputso we know that the patience is virtue. re tsebe hore mamello ke toka We know that the patience is vital. re tsebe hore mamello e bohlokwa And we do not wait for nothing. ene ra tseba hore ha re emela lefela Because even the book of Lamentations says le that buka ena ya dilo tsa Jeremia e re God will never put you through suffering forever. ntate modimo a ka se o tlohele hore o ntse o sotleha ho ya ho He puts ile us into suffering to teach us. o re beya tshotlehong hore re tle re ithute se Because itseng. it does not make even himself happy to see us suffering. hobane le hona tshotleho eo ya rona ha e mo etse hore a thabe But with the hope that we have, empa ka tshepo eo re nang le yona with the trust we have in God, ka tshepo eo re nang le yona ho modimo let us wait in patience. ha re le teng re lete ka For the mamello glory of God hobane kgalalelo ya ntate will modimo reveal itself. e tla itlhahisa ho rona The Israelites waited in patience, baiseraele ba ile ba leta ka mamello hearing that the Messiah is coming. ha ba ne ba utlwa hore mesaya o ya tla He came, o he tlile did his job, a etsa mosebetsi wa he hae saved lives. a pholosa maphelo Now he's fixing our ways. jwale o lokisa ditsela tsa rona He's fixing madulo a rona. o lokisa our sitting He's fixing the way we have to live on earth o lokisa tsela eo re tlamehang ho phela mo lefatsheng at the right hand of God. ka letsohong la moja la ntate modimo This is when we see the glory of God ke moo re bonang kgalalelo ya ntate modimo revealing itself e itlhahisa ho rona the way he intended to. ka tsela eo e ne e tlamehile ka teng Brothers and sisters, ba ena le dikgaitsedi let us learn to wait in patience. ha re ithuteng ho leta re lete ka mamello In this day and age,
ka matsatsing a nana re phelang ho it is ona, very, very hard to wait in ho patience. thata haholo hore re lete ka mamello. For something that we need it now and Hobane right now. dintho tse ding tseo re di hlokang, re di hloka hanghang. But God will give you at the right time. Empa ntate Modimo o tlo o fa tsona ka nako e Through nepahetseng. pain and sorrow, Ka ho utlwa bohloko bo utlwileng bona, let us have hope. ha re be le tshepo, Let us pray to God ha re rapeleng ho ntate Modimo, and remember ene re hopole hore He will save us all. o tlo re pholosa ba bohle. In the name of the Father, Ka lebitso la ntate, the Son, la Mora, and the Holy Spirit. moya o halalelang. Amen. Amen. Thank you so much. Ntse ke tla, o morena, ke ntse ke tla, Thabo le kgotso, nyakalong hodimo, bohlokong ba ka matshwenyehong, ke ntse ke tla, o morena, ka melato le dibitsaka, o Jesu ke a tla. Thank you. Ke kopa dithapelo tse pedi tse di tswang mo phuthehong go leboga lentswe la kajeno. May we have two congregants who can pray for us and thank God for today's word.
mesebetsi re sa ithole balekane malapa a thulego a re tsebe o senyaile kae then re se re tšhetša re fela maatla ke ka gobane re batho ba lefatshe nna re bina gore ke a